Kapre kasai ke thek abang phu bang phi tumphan vote ke jok nang je puthak kapachini. Amring constituency along Congress ai lapen ASC vote kangrai. Kardom Kabi prime time long pen nili rasing je indi therapy non beer tang ton pen arjuik tha. Kapre kasai ke thek abang pho bang phetum vote jok nang ji polam kapachini lapen kapach thang je phan systematic voters education and electoral participation asai do bomlo pusin ni tumalong beer tanang pale. Kaprek asai ke thek abang pho abang phiatum ang bong vote ke jok kapachi hungjia phanpura Dipu district social welfare sai hemalong therepo nifai great roxy arni ec cherok tok ame pado systematic voters education and electoral participation cell pen kb cherok tok amayalong kaprek asai anat ke thek abang pho abang phiatum vote ke jok nang jia puthak Dr. Atur Koleta sai phi Helena terangpi Rani terangpi lapen dipen sai kya tum pen si than pachini. ASDC tum mithang sai hemlong theripu ni phai creed ner kebarni phirang kya mai kipha. SDC Publicity Secretary Daniel Teron, Finance Secretary Sanjay Kiling lapen Vice President Sona Singh Terang atung pen phirang kya me long non ang kiliji Assam Assembly kilik aparman manifesto ingpupon. Lapen alang litum pen kapachini pon ke non MLA kilik along ASDC jong sinang hai pulote aprang si ke claim ponji lake autonomous state CAA lapen border alam aputhak he kapachun japhan claim ponji. Nak porhi de poha English pen. Introduction. The Autonomous State Demand Committee was formed on 17 May 1986 at Difu with the purpose of launching a democratic movement together with the Karbi Students Association and Karbi Nimsu Chingthur Asong KNCA to create an autonomous state as per Article 244A of the Indian Constitution. The ASCC is a registered political party with the Election Commissions of India as per letter number 56/R/180/89. Between 88 and 89 and 2000 AD, the party was able to capture Karbi Anglong Autonomous Council on 2 occasions. It could also send 5 MLAs to the Assam Assembly on more than 1 occasion. The lone parliamentary constituency seat was also captured by the SSC party, which unable to raise the demand of an autonomous state on the floor of parliament. In 1996, the party could capture power in the Mahasau Autonomous Council by dint of its statesmanship and political acumen. ASDC Assam Jatiya Parishad AJP lapen Raiser Dor Asong atum BJP lapen Congress aphan kaperen jiaphan chesong pon rapet pusi pachini. মেইন কেইটা হৈছে অট'নমাছ ষ্টেটটো আছে লগতে আমি কাটো অপ'জ কৰিম তাৰপিছতে ফাৰ্মাৰ্ছ ল' এইটো আছে তাৰপিছতে বাউণ্ডেৰী আছে বাউণ্ডেৰীও আমি মানে এতিয়া বৰ্তমান এনক্ৰ'চ হৈ আছে ৱেডাৰ ইট ইজ অন নাগালেণ্ড অৰ মেঘালয় বৰ্ডাৰ সেইটোতো আমি ফাইট কৰিম ফাৰ্ষ্ট অট'নমাছ ষ্টেট ছেকেণ্ড কা তাৰপিছতে ইনফ্লাক্স ইছ্যু আমি ল'ম বুলি কৈছোঁ এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত দেখা যায় আপোনালোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে নামিছে গতিকে 4টা সমষ্টি ডিফু কোকাজান হাৰাঘাট আৰু বটালাংচৰ এইটো কেনেধৰণৰ আপোনালোকে এইবাৰ কেনেকুৱা এতিয়া মানে কাৰণ মানে ইয়াত কাৰ্বি আংলং ক্ষেত্ৰত আমি আগত পৰা কৈ আছোঁ ইয়াত কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি একো ডিফাৰেঞ্চ বৰ্তমান ডিফু কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেট তেখেতে যোৱাকালিলৈকেতো বিজেপি মিনিষ্টাৰ হৈ আছিলে বিদা সিং লেং APCC কংগ্ৰেছৰ মানে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট এইটোৱে বিজেপি কেণ্ডিডেট এইটো গোটেইটো মানে সিহঁতে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল মানে সিহঁতে ওপৰত ক্ষেত্ৰটো ঠিকে আছে কিন্তু গ্ৰাউণ্ড লেভেল সিহঁতে ভোট কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব নে নাই এইটো কথালৈ মানে এতিয়া পাব্লিকত মানে কনফিউজ আহি Lakha ingkoi pai thalangso LSC kaparlo Lakha Sirkep Amreng constituency henlo angkang kithenai lapen vote aphai sitame keongnai laso ang bongpen motor kari kili kisung pika polling station opilang sota isilo Pilang so araratum kinampang ningkan ingkoi bak prek jam asong aphan vote pidun si pahaidun lo sitame pini arni anta mesen sarkar pen kilong dun awar sai ke tangri ason si theklong lasi aprang pen ke kre aparti along ke dodun delo pura congress I pen don kre troxy la pet ASDC pen don kre lipang rumpet don thom kebra isi araratum BJP asong along jingbe dun tanglo alang lituma phan MEC Rina terang pika pen khat ateng West Karbi Anglong BJP achun bang Augustine Hanse pen kangthom karne patopon non assembly kilik aprang jong Rat atum pen BJP along kaching be dunang koklake Rup Singh terona phan aning kaching sampik ajoy nilopusi ningjerin team Jaimek along BJP West Karbi Anglong Yuwa Morcha dun
Dun Mei Phulip Son Kramsa Kisan Morcha pen Prem Bharar lapen Amreng ST Morcha Achunbang Rajen Rong Pharatom Setong Dun Development same CM sarang nang cakan ke ni tu mana papleng pithai lo la senona dihu bang same nile tum lada upilang so polling station bana bang ke non pidongar jan men ke tholdo mate 20 nong bo thalang so Sarup Singh Taron alang li ke chingki mesen pulang tum che hok ring dok kon se vote tame alang tum polling station man da chipai wek ko buse pini ni tum phan na somai long alang tum lam na si chak du niklo la si tuning ri lo il tum kaddo ko ben samela dak ansu se upilang sorat non tuar ansor lo kasi tuar bang kar biang long ton mos council pen nang silam pilo bote le tum ke labang so sarkar du tik ke ni tum ke akapre ka parti ke dam ta dam de lo buse pinyang tum la Difu PHE IB along Pini United Karbi Youth Council UKYC atumpen BJP mass joining alam aputhak lam Clark kachipi. Perangke Maya long UKYC May Puson Joy Timung Pen Kapachini Ponke Kedam Tang There Nipai Krepli Arni CEM Banglo along BJP mass joining aputhak lam Clark kachipi. Sonjoy Timung lapen Arisang Hotom CEM Turiram Rong Hang aphan kachitong dam jia phansi kedam chot. BJP mass joining aphanle kidon kali. Long members pen jinglok sitami nang humang rambet ajoini nili tuma bangke hadak lerok pena bangke ultimately bang hadak mass joining si pedorong sitame nili tum CM of Karbi Anglong amana peng edo alani phasta me ning oi e la ben alani long kedo ke theke ding atum hanan sitame nili hangki pujelang hobe sitame isia bang nili tum song hin pen lamplar chi bidang tum bang ala lo nili tum haladak BJP song ba CM tuliram rong hanga ke hai athengnu ke dam ba bidong er bangke mass joining kali nili tum akimang bang mopen nili than et lo lasi laso putha ka bangke nili tum akimang pen ba resolution ke ding tang kali der report lasi nili tum bang ta non bang lam klar chi pichu nang koklo je nili tum akimang bang belek do halai youth tum pen alang li pen ka do bet todrong from si ka chingki longi hala so war sai sikian sitame sai jok je alang li dei nut aleng thetan ba man peng ke do abang khu pina posi alang li program sitame well arrange support day night no dak lo ba refuse no dak lo nili tum sitame haladak ma joining long do nang koklo lasi nili ipajut si alam kan je bang lalo je Karbi Anglong asiam stambe ni tum aputhak ningoi dang ne athe ni tum direct alang ni long putigal long bang ni tum khen kam si yor ne akenang so kote in future indirectly bang ke kachira pun je phan bang hodai ta welcome ba alang ni phasta be ning ching sambo la pen kachira bi phan hodai ta ready la pen la so alam bang ke ni li pu bang ga lalo je ni li tum long regulation ke deng mek ta videt ajoi ni lo la si alang ni stame thang ta ma thanang ne la pen ni li tum chitame alang ni tum accept la pen ini tu mai song organization central committee accept phan sitame thangta mane nangma thathe jatna ko ni tum ko somma ke ta malang itu na receive lo sitame a program bang hala kari dia ko lo la si nili tum resolution ke deng mega bidera posi la boson deng hak lo aposi nili la Washington ko UKYC atum BJP along kaching be dun puke aho kali pusi Perangke Maya long pachini tuma ya puthak sinili tum Don malam sopor pan berta mong ton pasana. Isi berta kime nangli tum keton kilang abang pu kiri ka siksak mate katura doma do pulo tangte mathanang ne nangli tum joy ki pen keton kilang abang pu long ikji lake Karbi Security Services Private Limited along lasi humre iknon adim lake TV center do lasi kachini thuli thoje phan la ber kipia number long humre iknon Are you having a problem in hiring a security for your company, institution, or safeguard for your houses? If so, visit Karbi Security Services Private Limited, an ISO certified company since 2021. Office Difu Karbi Anglong near TV Center. For more information, contact bmolkiling 9390632243 or you can mail at bmolkiling7@gmail.com. Oik sabun penjang tunang pitha Karyana bordo jima Abe ik detni Oik light abordo ik jima Ako iskola bega son long ik jima Ola bang avedat jibon ni nang linai tolote hithian dan nang kok jibon Ai tema hithian ke dam jita ka helo bhara le ador ki sono nante E oi Pila oi
Konat akolat along lorong khelana long ajata hormuta kelong lap jike. Bai oi India Phangchu Enterprise dak rong khilana hithi aru sidolomati oi nang ta kya ja le nang chi sita long epo kalang lo nang li tum ladak he malong ki nang sot or mu pen chinglok kitab buhi gift items electricals item kitchenware ason hormu anta long ponji Kasi humrik non MS Phangchu stationery pen non puthot akini kangpu pontu je Phangchu Enterprise akulat Difu Manja Road Rongkhilan lapen Jorsongasong Road Difu Dihira mopi puthot berda lawang thulo West Karbi Anglong aphan ongdung ngara tum kaningji lapen kitokilang along sitami nichi Karbi Anglong pukitok atum ongpek lasi lake chokchi pura Karbi jutanga tire tumpen kapang dakpona berta phirangki hundur kropen berta nang pale Karbi richo pendang lok pin pomar atum pen chingki chingwai pame lapen alam the angkuri pame sinon ke nijang Karbi Anglong pu hangwet nang jipusi alang litum pen pachini bangso putha Karbi jutanga tiria me phuseng teron habe lapen chun bang jensing terang atum pen lapusong si ningje pon West Karbi Anglong pu areng loko lampen ilutum lapunat nijang anat ke do Karbi Anglong phan ke West Karbi Anglong si pache thang pon bomlo tela sopena jok ilitum alamet binong bang ilitum owe kimitum kachini ne jok West Karbi Anglong phan nichi Karbi Anglong pu ke pache thang penang an electronics media mate paper media tum pache thang pon bang niltum arju ai Karbi jutang atrihin pen bang niltum arju ai ason mane arju intung teremason dukok lo lasinil tum Karbi jutang atrihin pen cenglok thek mucot sar mucot kar klika phejo ke thek kurusar tum pen chingwai si nitum Karbi arona teng pen arna marni ahir ki jume ki chuhang hut kar klika phejo hut sakhi ke theng hut nihang nijang ni rep ni turpu litum taram pon wer lasi hadak nitum nijang po bangke nichi phansi pudam lo lasi nichi po bang ke litum kaching ton kaching thi huta Karbi tum ke pacerap pon wer seta nijang po bangke ilitum lake arna ma hiri jume husi kataram pon mate kaninje pon alamet lamchong lasi labang so aki jume dong alamet lamchong abang nisuri ni pharo sining longle ruretik Karbi khai dotik laso alamet lamchong pawir wede je phan ilitum alamet purulong je thablong wer je phan lasi West Karbi Anglong phan nijang Karbi Anglong pen pule irpon nang pusi niltum asong hin pen ceparai pon lo lapen telabang solam Karbi richo aphanta pa ilitum Number 20 by Thalangso LSC Kilegalong BJP candidate Rup Singh Tironaphan Hok Pondedapi Chinthong BJP Mandal Committee hin penta Kilikahut Ongdong BJP Awut Kachipalong Jephanpura Dodi Sang Sipen Thelangani Kungripi along Krungching Saimai Kapadupon Joy Singh Bongrum pen kachipahem phupon ame along Chinthong BJP Mandal Committee Kongchun Bangsar Singh Ingti Chinthong Kisan Morcha ame phuro bison tiso Chinthong VDC chairman pen anparta Sapti Kendra Bang Phudo anatum chetong dun pen Ongdung BJP award kapalong dun jia phan Bangso Kangdang ame along Chiparai pon Pini berda kelapan sekang ton paiglaw dumi thagme kurang thu